Pozdrav! Ja sam Ines Prološčić, a vi slušate podcast Nezaustavljiva. Tu sam kako bih s vama podijelila korisne alate i primjere pomoću kojih ćete stilizirati svoj steći samopouzdanje i vještine kako bi bile zaista nezaustavljive, te svoje ambicije i snove pretvorile u stvarnost. Jer samo moćne i nezaustavljive žene mogu mijenjati svijet. Dragi moje, pozdrav svima. Evo, danas sam odlučila snimiti jednu zanimljivu epizodu o isticanju, o strahu od isticanja i nazvala sam ju isticanje novo uklapanje. Mislim da će mnogima od vas koristiti zato što je ovo jedna od jako čestih tema koje prolazim sa klijenticama na coachingu, tako da vjerujem da mnogi od vas koji slušate isto tako imate taj strah od isticanja ili nešto onako što je nalik tome, nešto slično tome. Jako je važno da se takav jedan strah rješava i da ga se rješavate zato što zaista smatram da je upravo isticanje ono što je nekad bila potreba za uklapanjem, to je danas znači potreba za isticanjem. Šta to znači? Sad ću vam objasniti. Nekad prije dok su ljudi bili onako zemljoradnici ili dok su radili u tvornicama, recimo na traci, ili su kao zemljoradnici brali kukuruz, jabuke, kopali što god, u to vrijeme je bilo jako važno da se ne ističu, znači da se po ničemu ne ističu, nego da rade kao i svi drugi. Znači ako je netko uspravio glavu, radi na traci ili kopa nekakvu zemlju radi, to znači da stoji i ne radi, da zabušava i tako dalje. Znači nikako se ne želiš istaknuti, moraš ostati pognute glave, to je bilo jako važno. Ili ako izađeš iz te svoje linije, ako se opet istakneš, to znači nisi na svom mjestu na traci, opet si pogriješio, opet si neposlušan, istaknuo si se i moguće je da ćeš biti kažnjen, jer svako tako isticanje, znači takva vrsta isticanja se zapravo kažnjavala. I tako je zapravo i većina naših roditelja odgajana, jer su u to vrijeme to bile jako važne vrijednosti, da se nikako ne ističu previše i to se i na nas prelilo isto tako. Iako vjerujem da već nas nisu na takav način odgajali, jer već i naši roditelji, većina ih već nije radila na trakama i slično, ali opet se nekako to provlačilo kroz odgoj da se ipak ne ističemo svi skupa previše. Jer znači te kazne koje su ostale u toj nekoj kolektivnoj memoriji su zapravo bile poprilično velike. Znači moraš biti poslušna osoba, moraš slušati upute, moraš ih strogo slijediti i tako dalje. I danas je školski sistem i dalje takav, znači da se slijede upute. Kad čuješ zvono, znači ustaješ se i ideš, kad čuješ opet zvono sjedneš natrag, znači vratiš se na tu svoju traku i tako dalje. Znači sve je to nekako usmjereno na taj način da se nikako ne ističemo, znači da slijedimo te upute, da smo jako poslušni i tako dalje, jer zapravo tim radom na traci se to i sami znate, proizvode ti proizvodi koji svi moraju biti isti, nijedan proizvod ne smije biti drugačiji, znači ne smije biti ništa drugčije od drugog, sve se mora raditi na isti način, sve mora biti isto i tako dalje, znači nema nikakvog isticanje je loše, isticanje se kažnjava. I iz te potrebe zapravo da sve bude isto, da se ne ističemo, da se ljudi onako svi uklope, da svi rade isto, je zapravo kod mnogih ljudi u to vrijeme kad je znači to bila jedina i zapravo najbolja vrsta posla, to je zapravo bila i neka osnovna ljudska potreba da se nikako ne istakneš, zapravo to je bila egzistencijalna potreba. I tko se bolje u to uklapao, taj je bio znači bolji, bio je bolje plaćen i tako dalje. Jer znači ako se ne možeš uklopiti u to vrijeme, ti ispadaš iz trake i realno gubiš posao, a to bi moglo značiti da ti je doslovno egzistencija ugrožena. I to je rezultiralo zapravo tim strahom od isticanja kod generacija i generacija ljudi. Jednostavno nisu se smjeli istaknuti, nisu smjeli biti drugačiji,
drugačiji i to su naravno htjeli prenijeti i na svoju djecu, da i djeca budu što više poslušna, da se što manje ističu, da drže pognute glave i da samo rade i to je to. I onda se to nekako usadi sve skupa doslovno u genetski kod, to se generacijama prenosi, to se prenosi i prenose se i različiti generacijski strahovi koji su s tim povezani. Recimo ako je netko izgubio na taj način posao jer se istaknuo pa je zbog tog razloga ugrozio egzistenciju sebi i svoje obitelji, čak i nekakve recimo traume koje su uzrokovane pričama o onome recimo koji se istaknuo u obitelji i onako nekako gadno nadrapao, recimo nešto je skrivio tamo kad se istaknuo i tako dalje, znači pa je bio opasno kažnjen. I neki ljudi jednostavno u današnje vrijeme isto tako kad žele nešto napraviti, kad odluče nešto napraviti, kod njih se javi taj strah od isticanja, znači kad se trebaju pokazati, kad se trebaju istaknuti, kao da čuju glas tamo neke osobe iz svog obiteljskog stabla, iz neke obiteljske prošlosti koja im govori da se ni slučajno ne pokažu, da se ni slučajno ne istaknu i jer postoji ta nekakva možda i trauma u obitelji vezana za to isticanje. I naravno to je sve skroz podsvjesno, znači nekad doslovno ljudi kao da imaju glas te neke osobe iz prošlosti koja im govori nemoj to, šta će ovaj reći, šta će one reći, ne smiješ se istaknuti, ne smiju te vidjeti, ne smiješ se pokazati. Znači često bude doslovno kao da čuju glas te neke osobe iz obiteljske povijesti, ali zapravo najčešće je to nešto podsvjesno, možda nema tog stvarnog glasa koji čuješ, ali je toliko snažno usađeno u podsvijest da osoba zapravo uopće nije svjesna da nosi taj nekakav generacijski strah i da taj generacijski strah upravlja njenim postupcima danas. Nekakav strah od prije 100 godina. I sad, kao što je taj strah od isticanja neke naše pretke možda spasio od gladi, jer su se mogli jako dobro uklopiti, mogli su dobiti bolji posao u gradovima, nas danas to stvarno može sputavati, zato što realno danas ako ti želiš bilo kakav život u kojem zaista živiš, u kojem ne samo da preživljavaš i životariš, nego doslovno živiš onako malo bolje, ti se moraš pokazivati, znači doslovno moraš se pokazati negdje, moraš negdje javno govoriti, moraš nešto prezentirati, možda se moraš i snimati, slikati i tako dalje. Znači različite su varijante tog isticanja, ali definitivno se moraš istaknuti da bi u današnje vrijeme živio i malo onako bolji život od tog nekog prosjeka i doslovno moraš se pokazivati i to je to. I to što je nekad bila ta potreba za uklapanjem, danas je zapravo obrnuto. Danas je to ta potreba za isticanjem. Iako ljudi to još uvijek ne shvaćaju, još uvijek nekako zaziru od toga, ali zapravo ta potreba da se istaknemo i mogućnost da se istaknemo, mogućnost da se oslobodimo tog straha od isticanja i da se onako ležerno istaknemo je zapravo danas presudna za uspjeh i bit će sve više presudna za uspjeh. Danas znači doslovno moramo raditi sve obrnuto od onoga što su radili ti neki naši preci možda prije 100 godina. I ovo je zapravo, kao što sam i na početku rekla, jedna od jako važnih tema na coachingu, znači često ju obrađujemo na coachingu, često mi dođu klijentice i klijenti s tom temom, znači tu se javi i dosta muškaraca s tom istom temom, posebno se jave poduzetnice koje recimo žele pokrenuti nekakav novi posao ili bi htjeli skalirati svoj posao koji sad rade offline, znači koji nema veze s društvenim mrežama i sad nekako shvaćaju da je danas zapravo najlakše skalirati uz te društvene mreže i da se to jednostavno zahtjeva od njih da se pokažu, da se istaknu, ali taj strah od isticanja ih doslovno koči, doslovno ih drži na mjestu i zbog toga ne napreduju.
I onda ja obično sa klijentima na coachingu idem onako malo dublje da saznamo zapravo kako je nastao strah i zapravo čim osoba shvati kako je nastao strah, onda se u većini slučajeva ti strahovi jako lako i uklone, već sa 1, 2, 3 sesije u većini slučajeva to je sve već riješeno. I znam da sad neke od vas koje ovo slušate, privukao vas je možda naslov ili redovito slušate ovaj podcast, možda isto imate taj strah od isticanja ili neku varijantu takvog straha i možda biste pokušale same riješiti taj strah. I naravno, kao i uvijek, jako vam volim dati taj nekakav recept s par pitanja koje možete ovako sami proći. Naravno, i ovaj put ću vam dati taj jedan mali receptić za samostalan rad. Znači, slobodno se malo propitajte koju korist imate od toga što se krijete. Znači, vrlo često ljudi imaju, osim tog nekakvog straha koji postoji u podlozi, koji može biti generacijski i svakakav i traumatičan, ali često ljudi imaju i tu nekakvu korist da se ne istaknu, jer drži ih tamo negdje na sigurnom. I sad zapitajte vi sebe koju vi korist imate od toga što se krijete, što se ne ističete, što se ne pokazujete, koja je to korist. Znači, mi obično sve nekako radimo radi neke koristi, često nismo toga svjesni. Sad malo, ali kad malo razmislimo, kad malo kontempliramo nad tim pitanjima, onda nam dođu odgovori. Znači, razmislite malo o tom pitanju. Koja je to korist? I onda odite malo sa sobom u dubinu slobodno, vidite možda ima još nešto, nekad bude tu jako puno koristi, budu velike koristi. Znači, malo nad tim slobodno kontemplirajte i odite malo sami sa sobom dublje i probajte razmisliti koliko vas to zapravo košta. Koliko vas košta to što se nikako ne želite istaknuti ili što se bojite istaknuti i što biste sve mogli da tog straha nema. Što bi sve bilo drugačije u vašem životu? Koju bi korist mogli imati od toga da se ipak istaknete? Evo, ova pitanja mislim da bi vam mogla pomoći malo onako da otključate taj strah, jer ponekad, znači, mi samo kad dođemo do onog što se nalazi u podlozi, već nam bude lakše, već nam bude bolje i naravno onda sljedeće pitanje je što možete sad napraviti da dokažete sebi da vas nije strah, da nije problem se istaknuti i normalno najbolja stvar vam je da to odmah odete i napraviti. I kad napravite, slobodno, ako neko od vas bude potaknut ovim podcastom da tako nešto napravi, da se ipak istakne unatoč tim svojim nekakvim strahovima, blokadama i kočnicama, obavezno mi tegirajte me, javite mi se, pošaljite mi neku poruku, volim dobiti takve poruke od vas, to me baš jako razveseli. I sad za sve vas naravno koje onako žele ući još malo dublje u svoju moć, koje žele biti skroz onako nezaustavljivo moćne, žele biti žene koje ovakve stvari ne sputavaju, neka se slobodno jave za moj trening. Znači, vrata mog treninga za aktivaciju samopouzdanja i osobne moći su još uvijek otvorena i tamo ću vas isto tako i koučati u malim grupama. U drugoj polovici 10. mjeseca krećemo s tim zoomovima sa coachingom uživo. To će biti sve u malim grupama, bit će jako zanimljivo, interaktivno i riješit ćete se puno ovih nekakvih blokada koje vas sad možda blokiraju, tako da možete zaista ući onako 100% u svoju zonu moći i stvarno raditi iz svog potencijala, jer potencijal je zaista neograničen kad se zna koristiti. Tako da žao mi je vidjeti ljude koji onako imaju super potencijal, a nekakva ovakva glupost ih sputava i spriječava ih zapravo da žive pravi život po svojim pravilima. Tako da nadam se da će vam ova pitanja onako malo otključati motivaciju da se ipak istaknete, a ako vam treba malo više pomoći, naravno
javite se za coaching, uđite u neki od mojih programa. Trenutno su vrata od moja 2 programa otvorena još nekoliko dana. Pogledajte, imate informacije na mojoj web stranici, na mom Instagramu i tako dalje, i slobodno uvijek mi se možete javiti za dodatna pitanja i vidimo se naravno u programima, čujemo se na podcastu i sve vas pozdravljam. Pozdrav!